Короче, мардам, салом алейкум. Рӯзи ҳамагӣ бахайр боша. Овозон пасти бад омадастай. Чӯхай, брат? Ӯзбекмисиз? Анде яхшимисиз? Хоб, телефонои нав овардем. Ози ҳамора ҷобаҷо кардем. Яке авра гуфтум беш мона видео кардан нишон бидем то. И телефоно отдельные телефонои ки нав омадасен ҳамоан. Хоб, нишон медем то бардори азиз. Redmi 12 4x28 свети сиёҳуш. Нархш бошад дар магазини мо дани момент 12990 рублай. 856 бошад нархш дар магазини мо. Так. Хилен занзаиста брат. Хоб, нархи 856 бошад, нархш дар магазини мо 14500 рублай. Honor X8a 16000 рубль буд. Ба фикрам хато накунед 16000 рубль уже заказ буд. Ай телефон кам аз дига наомадасиян. Ва Redmi Note 12 Pro камера 68 мегапиксел 256 яъне ки 8 ба 256 чиха гидесен. Нархи телефон дар магазини мо дани момент 22990 рубль. Айрамина тамош дабад нав ҳамин рӯзтамошин амрӯз мебинем. Ҳар рӯза тавари нав мебурем. Ва телефони дигари мо Redmi Note 12 Note 12 эҷа биёда камера чи? Ёк не. Так шумо омадаги ва камера стабилизатор нағз дорад. Камера чи нав омадаги ва ҳам хотир. Redmi Note 12 ёк не эҷада 4x28, 6x28, 8x28 буд. Анаиш бошад бардори азиз. Ёк не. Анаиш 8x256. Нархи бошад 18490 рублай. Оперативкаш 8, памятиш бошад 256. Телефон оварем на ҳамон телефон, короче фақат просто оперативкаи баланда. Ай телефон оз мекушем дар таймоне. Ва агар ки омадед то метавонед ки гӯй карда, проверка карда бигиринш. Tecno Spark 10s свети сиёҳуш ирам наомадаги наомад анаки 20s Tecno Spark 20s ози телефон наомадаги мекушемаш обзор мекунем. Иҷо бо A34 ҳастанд, ай 23000 рубл сар мешаванд. Tecno Power игровой телефонҳо ҳастанд, нархҳои ино бошанд ай 14500 рубл сар мешавад. Spark 20s ҳам мекушем ози. Якбор телефон наомадаги ҳамин рӯз омад мекушем обзор мекунем, шумо нишон медиҳам. Так как обычно мекушемаш. Баъд худо хоҳад бо обзори калон дар бораи телефон дар канал мешавад. Ба ин хотир дар канал обуна шуда монед ва подписатсия карда монед. Мақсад гап чапон ҳама дар онҷо мешавад. Так, телефонро мекушем. Так, дизайнш просто як бор аҳамият битен. Ҳозир боша як бо телефон дохилша мегардем мебием. Иҷа чи ай? Дар дери коробкаш биё пештар биё нишоншон метем. Ёк не. Хоб, дар дери коробкаш пленка, документҳои телефон худаш. Чи инҷа дар? Чи холи прозрачный, как всегда. Зарядник Type-C, зарядник Type-C будай. Ва блок питания чанд ватта дорад? 18 ватта макс. И, кстати, сим-карта, барои сим-карта бурдан симча. Ино ҳама чиз мемонем ҳузи як тараф, анаки телефона хича якта шинос мешем. Tecno Spark 20s, 5 мегапиксел основной камера, 6 экрани телефон, 90 ГГц экран частотай обновление дорад. 5000 мач батарейка дорад, 128 памятиш 8+8 оперативный памят. Як Tecno Spark 10C брат. Двойной так, иша намедон короче чай. 18 мегапиксел, 18 ватт быстро зарядка, зарядник Type-C. Телефон дизайнш ха дизайни необычный, хто чиха гидесен просто. Ана бошад Tecno Spark 10s, ана 20s. Ини 10s, иш 20s. Ана разница ҳарча мебинем. Так. Камера и основной камераш 16 мегапиксел. Обновитель ба 5 мегапиксел. Памятиш буд 4+4 хай, иҷа боша 8+8 ясай 28. Экрани ирам 90 ГГц, айшам 90 ГГц. Батарейкаош ҳарш 5000 мач NFC ҳардуш доранд. Так дизайншон бошад қисмати ақиб қафои глянсивӣ буд. Ана бошад оз ақиби ира чиха гидесен, рамкои квадратни омадаги, ранги 10 Spark 10 худош квадратния, мебинем телефон рост места. Бояд рост места. Опа, эбе. Телефон рост места кардесен. Ай телефон рост наместа, барои ки рамкои уголока ранги 15 кардаги буд, ай бошад рост такия. Ва камера чиха гуфтам 5 мегапиксел. Ва телефон ҷои зармак дорад, иҷа Type-C, ҷои калонкаш, ҷои наушникиш микрофон барои гап задан. Қисмати болдан калонка дорад. Хубии рабин. Як дона калонка дорад. И бошад ай ду тараф двухсторонний калонка. Двойной стереодинамика. Иҷа нафаҳмидем бахшиш навхондум вақро. Двойной стереодинамика дошта, стереодинамика дошта. Просто бомба. Да стереодинамика хато накунам дар Redmi Note ай 10 сар кардаги дошт. Ай уҷа ҳамин Tecno Spark телефони буҷаи дида стереодинамика омадеса. Просто бомба. Кафошан ёкнем бардори азиз.
ранги кожаи, и кожаи. Пластик нест, реально кожаи. Я буду хабинда камера чи. Кожаи, а? Мулоим ака? Вақт қулуда шав. Короче, телефон наомадага барои поправ овардем, шузи худо хоҳад, мо гирон мекунем, обзор мекунем, нишонтон медиҳем. Масъалаи нархиш агар биёед, нархиш дар магазини мо 8+8 оперативкаш, клиенки 16 оперативка 128 нархиш дар магазини мо дани момент 10,500 рубл ҳамин телефон наовардаги. Так что метавонед ки биёед бемалол муроҷиат кардан гире. Завтид короче. Эй, чи нашид дахудай? Дахудай чи нашид? Ина ку экранша мегирем. Ку ҳеч чи нашидей. Ай дастин дена ғалтид короче, ҳеч чи нашид. Экраншам цели ай. Яхши бедан экран тушиб кетда? Штам омадам? Да. Ещё раз попробуем. Ещё раз попробуем. Так что бардаро, телефона худоша обзораш да канал мебурад, бемалол тамошо кардан мумкина. Ирама короче я бор ғалтондом, ози мебинам агар ягон дефект нагирифта бошад. Давити раёне, агар ки дефект гирифта бошад, хах мо истифодаашо берем. Чикор мегӯем дига. Саломат бошед то видеои дига. Кстати, авиакас ҳам дорем инҷода. Авиакаси чо кади брат, бледа шонда ишқасем кори. Аҷа, пулои раё. Чи авиакаса ба ҳама ҷо билетҳо ҳастанд ва бетонед ки бемалол муроҷиат кунед. Реал Авиа авиакаси хмундай, яъне ки ҳамин магазини хмундай, Реал Авиа. Рақамҳои телефонаш 925 371 0388. Реал Авиа авиакаси боварноки шумо. Ай Москва ба Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Россия, ба любой ҷоша билетҳо ҳастанд. Так что бемалол муроҷиат мекунед, просто хона иштаги аввам брат билет дар курай. Тамом занг мезанем, билета харидорӣ карда рафтан мегиред. Обадан там шарт нест. WhatsApp рои кардан мегирад. WhatsApp ҷа муроҷиат кунед, бисёртар WhatsApp тез ҷавоб медиҳад. Бача ки актив я бор хеда була. Я бор хед я ча актив не че хади хидаш ҷавобгарида ҷавоб медиҳад. Юки чанд қайма ра. Lekin inshaalloh bachcha nas qo'li beton nazarda не бачаlar десен ин бардори хмуна инҷо омадagi билет харида ва ин хеле билетҳо короче ҳама найсунаga ин кия ин бардар мон Шомуродов Сунатулло так 31 декабрда билет харидорӣ карда будааст. Барои 31 декабр Жуковский кулёб прямой рейс 20 кг 23 кг багаж 10 кг ручной. Нархи билетиш бошад 25600 рубл. Без пересадки ё пересадка? Прямой рейс. Прямой рейс. Ин билетҳои ҷа бисёранд, так шумо муроҷиат кардан мегиред. Саломат бошед, то видеои дига худтон айтёд кунед. Чой метан да самолёт. Не самолётон чой метан.